Bizgece Allah jana anın perişteleri Allah mehrimin töküp perişteler dua kılıp istiğfar ayta turgan orundarda öttü gele. Biz geçeki sabakta iki gana orundu ötkönge jetiştik. Singimdi olsun dep kıskarak ötüp atpayız ba. Bugün üçüncüsü. Köpçülüğümüz mani beri verбеген üçüncü orun var. Bul ayadetul marid, oğurlu adamdın canına varıp den soğuduğunu sorap kavar alı. Жалған айтпасам, бұл біздің кичене мезгилде тез сайыздың doğrunda ата бабаларыбыздың бирөө ооруп калыптыр, сыркы болуп калыптыр десе, дароо нанын колтуктап алып, түйүнчөгүн түйүнүп алып, кадиресе ошону кабар алып каттап калчу эле. Азыр оорлуун эмес, бир тууганынан кабар албай калбады азыр. Ушул оорлуудан кабар алуу бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям калтырып кеткен сунна, ал эми момун мусулмандардын желкесине важип болуп, милдет болуп жүктөлүп калган иш. Али ибн Аби Талиб риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын халифасы 4-чү, анын күйөө баласы. Пайгамбарыбыздан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. سبحان الله. Qarang, o'qib turun. Payg'ambarimiz aytdi: qaysi bir musulmon kishi o'zi siyahtı ele musulmon o'rib qolgan tuğanın keçinde görgөнü çıksa, keçinde degen түштөн кийин, күрүң бараңда, көгүмдө, аны менен кошо 70,000 периште кошо чыгат деп атат. Сиз жашаган аймактын элинин өзү 70,000 эмес өзү. Мен кетип бартам тияка, мени карап койсоңор, мен кетип бартам, кетип бартам деп мактанганыңа өзү 70,000 адам жок өзү. 700 адам барбы өз аймагында. Мактанайын десе. Сиз кечкурун күйгүмдө өзүңүз сыяктуу мусулман бир тууганыңыздын ооруганын угуп, андан кабарганы чыкканыңызда, сиз менен кошо 70,000 периште чыгат. Естигфируна лах, зияратка чыккан сизге Аллахтан 70,000 периште кечирим сурап берет деп атат. Ошол эле сааттабы жок. Хатта юсбих, таң атканга чейин кечирим сурап берет. Периштелер дуа кылып атат сизге. Мынтип эле тим болуп токтоп калбай, "Ва кана лаху харифун фил жанна", билип койсун, орлуу тууганына таштап бара жаткан ар бир кадамы бейиштен бир бакча болуп тигиле берет деп атат. Элене берет. Караң, не деген жыргал, не деген рахат, сооп. ومن أتاهم مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة. Ал эми кайсы бир мусулман өзү сыяктуу ооруп калган мусулман бир тууганын таңга маал, шашке мезгилде, таңга жуук зыярат кылып көргөнү кадам таштаса, аны менен дагы бирге 70,000 периште чыгат. Кеч кирип, күгүм кирип, күн батып кеткенге чейин ушул 70,000 периште зыярат кылуучу мусулман инсанга Аллахтан кечирим сурап, Аллахумма гфирла, Аллахым ушунун күнөөсүн кечиргин деп жалдырашат. 70,000 периште. Караң, оңой эле. Оңой эле экен, асан, жеңил экен өзү. Алланын мээримине чөмүлүү, периштелердин дуасына арзуу, бейиштик болуп калуу оңой эле да. Болгону бирөөнүн көңүлүн табыш керек. Аллах разы боло турган жол менен бирөөнүн көңүлүн алыш керек. Оорлуу адамдан кабар алыш керек болду. Ал эми 4-үнчүсү.
Inde ziyarati akhin lek fillah. Allah jolunda dostoşkon dosuңuzdan kabar alsanız, uşunda dağı periştenin duasını arzuysuz. Allah jolunda dosuңuz var da sizden. Abu Hurayra rivayet kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamberimiz enne raculen zâra akhan lehu fi qariyetin ukhra. Bir günü bir kişi Müslüman. Ekinci bir şaharda kaladağı yaşagan dosun ziyaret kılууга kamınıp çıkıp kaldı. فَأَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا. Allah anı sınoo maksatta, anın basıp gelecekkan, baracatkan bağıtının ortasına bir perişteni adam kelbetine düşürüp, güttürüp koydu. فَلَمَّ اَتَى عَلَيْهِ. Janağı dostuna ziyaretka baracatkan Müslüman kişi jolda gütüp oturgan adam keypindeki periştege jakındap kelgende salam aytıp uçuraşıp anan perişte ayna turid, jol bolsun, bağıtыңыз qaysı tarapka, qayaka baratasız dep soradı. Qal uridu akhan li fi hadihi al-qarya. Gördünüz mü? Bunu közgө bozomuk bolup bolor bolbos görünüp turgan kalada menin eң jakın dosum var. Oşunu ziyaret kılıp janına oturup al ahvalın surap geleyin dep çıktım. Qal helleke aleyhi min ni'metin terubbuha. Day bayqap qarasam dedi adam keypindegi perişte surap atat. Bayqap qarasam kolunuzda dosuңuzga alıp algan belek beçkeğiniz dele yok eken, je mömö jemiş tamak aşınız dele yok eken, kuru gile baratasız da. Qal la gayra anni ahbabtuhu fillahi azze ve celle. Yok. To'g'ri aytasiz, qo'limda ağa bere turgan belegim yok. Biroq menin ağa bolgan belegim jürөгümde, ankeni men anı Allah üçün жақшы көріп аны менен достоштум. Аға болған белегим анын көзі жоқта деле, анын маңдайында тұрғанда деле эч качан жамандабай аны коргоп беришим менимче мен тараптан аға болған чоң белегим деді. Азыр достошкондор ушундай. Bir колу менен кучакташса, экинчи колу менен канжар бар союп турат. Шунда кучакташып эле сайып турат. Boğurdan ıldığı şu жоғары қаралды, шылып тұрады. Бұл достық емес. Мына. 2 күн достошосың, 3 күн достошосың, 1 жыл, 3 жыл, 10 жылдан бері достошосың, ақыр ал сені сатып кетеді. Чыда. Чыда. Чыдаш керек андай достыққа. Балким менің бір жерімден қата кетіп қалғандыр деп, андан емес өзіңізден есеп, изден кемшілдікті. Ошентип бұл тура көрүпсүз, менин колумда белегим жок. Болгону менин ага болгон, Allah разылыгын табуу максатта болгон достугум бар, деди. Ошондо жанагы адам qal fa inni rasulullah ileyk bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabta sadiqak. Ay fi. Men Allah'tın buyruğu menen adam kelbetinde sizdi atayın sınap kütüp durgan periştemin. Allah düşürüp koygan ele. Jetkirip koyayım. Siz dosuңuzdu kançalık dengelde жақшы görüp dostossoңuz, bilip koyun Allah sizdi andan da kövrök жақшы görörün kabarlap koyayın dep atam deydi. Subhanallah. Allah'tın süyüsüne arzığımız gelse, анда досуңузга кыянаттык кылбай, өзүбүздөн дагы досубузга көбүрөөк нерсени каалап турсак, биз анда эң мыкты доспуз. Бир дос жарадар болгон досун аркасына көтөрүп алып, бийиктикке чыгып бара жатты, анткени ошол ашуудан асса гана максатына жеткидей эле. Жанынан өтүп аткандар кыйналдың, чекеңден тамчылаган терге караганда кыйналдың да, кыйналбай эмне эле? Өтө оор экен бул. Досуң бу, ооба.
öte oğru eken dediler. Çok oğru emes. Aybay jengil. Jengildik üçün uşuntip kötörüp baratpayım mı? Kantip? O salmağı bilinbey etabı dedi. Yok. Salmağı bilingen yok. Emnege dediler. Ankeni uşul dosum men jönünde jaman sözdördü uqqanda dağı kökürögün tos berip yok al eң mıқты insan dep korgogonduk üçün menin jönüma bul bugün aybay jengil görünüp atat degen. Sizin dosunuz sizdi başkalardan korgay alsa al sizge eң mıқты dos inşallah. Jönele bir insan menen Allah razılık üçün dossok dağı Allah'tın süyüsünü, mehrimine, periştenin duasına arzı veririz. Oşondoy dostlar göbey versin. Sadaka Rasuluhul Kerim. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. Tuhibbul afve fa'fu anna ya rahim bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Esselamu aleyküm.